Senzacionalno. Otkriven srpski svemirski trougao. Vanzemaljci na Rtnju slave Vidovdan. Dolaze li mali zeleni da pomognu srpskom nebeskom narodu? Tajna magije srpskog svemirskog trougla Rtanj, Avala, Tara. Optimalne koncentracije energije na potezu Gornji Milanovac, Kragujevac i Jagodina. Stižu li vanzemaljci i na Avalu? Vanzemaljci su mi poručili da će doći ovog meseca, tvrdi Dragoslav Milenović sa Rtnja. Svega toga ne bi bilo da prilikom bombardovanja Šumice na Sutjesci Titov pas Vučjak po imenu Rex nije skočio na voljenog gazdu i svojim telom spasio ga sigurne smrti. Tito je lakše ranjen, a Rex je u toj borbi dao svoj život. Tita mnogi pamte, Rexa skoro niko. Kažu, spasio je pogrešnog čoveka. Rex nesretniče, šta ti je to trebalo, a taman smo ti pasminu zavoleli gledajući film Vuk samotnjak. Do tad su Vučjaci bili neomiljeni. Krvoločni, fašistički okupator huškao je Vučjake na ranjene partizane.